استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هر دری دنباش نه دما پیشکش کرنا بلتنا دمجمیر یکا فرمو گرنگترین سنوچا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه رخصتنا کامپا دومیز دست به خلک روشنبیری و سیاسی هجمارک اندامن خوره کرد. لهولیره شاندک جی تفگرا آشتیا نفخویی سردانا نورتیا هرما کردستانه یا انجمن اجتماعی کردی لهولیره کرد. رخصتنا هیومن رایتس واچ رادگینا کو رژیم سوریه ر گریل و گرا سیویلان جبو مالو ملکن وان دکاو تکز کر کو رژیم مالن خلکه دست سر دکا یانجی دروخینا. دماش. دوباره سلاف. رخصتنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دست به خلک روشنبیری سیاسی هجمارک اندامن خوره کرد. پارتیا دموکراتا کردستان سوریه رخصتنا کامپا دومیز دست به خلک روشنبیری سیاسی جنزیکی 65 اندامن خوره جه دسته این پارتی لعفیسا خویا لکامپا دومیز دست بکر بریارا 15 روزان بردوام بکه. بریا کو خلا دست بکه بر پرسی رخصتنا دومیز محمد امین عباس بخیر هاتنا باشداران هر وها اندامن سرکرداتیا پدکسین باشدار کر بکرتاهی لسر خلی آخفی پشتی کو بیستکک بدنگ لسر گیان پاکروان کرد و کردستان و لپیشیاوان سرکش پاکروانان بارزانی نمر هاتر وستاندن. بله ایرو رخصتنا دومیز یا پارتی دموکراتی کردستان بسر پرشتیا محمد امین عباس حواله ما خولکی روشنبیری ج کادرین پارتی را دارت خی امجی بگمان آمدنه ایرو وانا پیشیه کو افوانه جی لسر پارتی دموکراتی کردستان بول هر چهار پارچین کردستانه تکلیه وان دیگل هف گریدانا هر چهار پارچه کردستانه دریا پارتی دموکراتی کردستان را چنه و رولا کادر پارتی دموکراتی کردستان چیه و دوی چاوه د پیش روزه ده روناهی دا سر گلک بابت گرنگ گلکی وانکی سرکتی بو دنیری نامده وانکی روشنبیری سیاسیش کادرین مین پارتی را و اف خولها قولکو دحفت یا وکشه گلک پسپور و شهرزا و وانه دوی خوله دبدن از هیویدارم کو خولکی سرکتی به ج کادرین مین پارتی دموکراتی کردستان ما ام خوله هنی وکلی ابنا بی خوله نمر نور الدین زازا ام خوله هنی مجموعه حواله می مسئولیت و کوادری منا نزدیک 65 حواله ج مختلف وكقوتي ج هيئات مي حزبيه ما ابخله هني فكر خولك روشنبيريه سياسيه حمون دكتوري جامعه زانخوي وانا مر حاضر المحاضرات سر امن قومنا لسر نهج برزانيه لسر اسلام سياسيه الحمو يعني محاضرات مختلفه براسي يجبرقوا ام كاربن وكوادري خو ام پی بگهینن تحمو آلیه جیانی دا تحمو آلیه گوجمرا پیوستن د روجتین دا جبر بیکه جی اما افخوله هنی وکر افخوله هنی دیس ام تخوازن براسی سرکرتن به آلیکاریا لقیمه دهوکیا لقیمه یک رخصتنا هیومن رایتس واچ راگهاند کو رژیم سوریه ریگریل و گرا سیویلانج بو مال و ملکن وان دکا تکس کر کو رژیم مالن خلکه دست سر دکا یانجی دروخینه. رخصتنا كان av دولتي راگهاند گو رژیم سوریه ریگریل و گرا دربدران جبو دفرین گو دبن دسته چکدارن اپوزیسیون دبون بریا فرض کرنا مرجان لسروان هر وها بریا روخاندن و ویران کرنا مالن وان. رخصتنا هیومن رایتس واچ در راپورتک خود دیار کرد گو رژیم سوریه بشیوه کی نیاسایی ریگریل و گرا دربدرین گو بریل دفرین دبن کنترول اپوزیسیون سوریه د جیان دکه.
راپورتا نافبوری اشکره کره گو گلک سیویلن سوریه خواستن وگرن مالن خواه لداره و قابون دو گولان و تیرمها بوری ده لیوان نکاری بون بگیهن سر مال و ملکین خواه یان جی سردانا خزمو کارن خواه بکن. هر لگوری رخستنه گو رژیما سوریه ریگری لچونو هاتن التواهی باجارن داره و قابون کر گو گلک ولاتین وان باجاروکان گو گلک ولاتین وان باجاران دیار کرن گو رژیم ریگری الوان دکش بو گهاندنا مالن وان هروها گلک مالن وان جی هاتن روخاندن و ویران کرن. لی هر دو باجارن داره و قابون رژیما سوریه بریارک درخستیه گلگوری وی ریدای خواه گو خانین خلکه دست سر بکه جبو پروژین پیشکتن لگوری آخافتنا رژیمه. هر درباری و بریاره لما فقیه جیگراره و برا روشلاتا ناوین در ریخستنا هیومن رایتس ووچ ده سربار کرو گود بن سی برا و بریاره ده رژیما سوریه ریگریه لوگرا خلکت که. فقیه هروها اشکره کره گو روخاندنا مالان و ریگریه لچونو هاتنه تکز دکه گو رژیما سوریه ناخوازه خلق وگرن مالن خواه تاوی گو رژیم داخویانین خواهین فرمیده داخوازش خلقه دکه گو وگرن سر مال و ملکین خواه ده داویا راپورتا خواه فقیه بالکشان سر ویه که گو پیویست او کسین گو دخوازن آلیکاریه ده دوباره آواکرنا سوریه ده بکن هاج و خلا گرنگ هبن گو رژیما سوریه پیرادبه برانبری خلکن سویل. تیزانین گو پشتی کنترول کرنا رژیما سوریه جو باجار داره یاره ده طباق 2016 ده پیلک مازن یا کوچبری الوی ده وری دست پیکر جتر سا رژیما سوریه و کریارن وی لدجی سویلان. لهولی ریش شاندک جی تفگره آشتیا نافخویی سردانا نونرتیا حریم کردستان یا انجمن نشتمانی کردی سوریه کر. شاندا آشتیا نافخویی گوناوی وی بزاوا آشتیا نافخویی به سروکاتیا موسی کمال و اندام دسته ریوبریه یا همان تفگره حاجی ابراهیم عبدالواحد عارف رمضان محمد حمو پیگدهات سرباری بر پرسی راگهاندنه جعالی اندام پیوندین درو یا انجمن نشتمانی کردی سوریه ابراهیم برو به بشداریا اندام نونراتی پیشوازی واحد کرن. هر دو آلیان روشا سوریه بگشتی و روشا کردی به تایبتی گنگاشا کرن. هر وها روش و ارمانجا وی تفگره جعالی سروکی وی تفگره و اندام وی و هاتا شروع کرن. کوپیک جی سیستما وی نافخویی پروگراما تفگره وان هاتا پیشکش کرن جبو نونراتیا انکسی. ناوەندا رووسیا پێشوازیکردنا پەنابەرên سووریە ڕاگەاند ku درۆژên borî de bêtirî 180 penaberên Sûriyê bi diriya dergehên sînorîyên Lubnan û Urdunê ve vegeriyana Sûriyê. Navendeke pêşwazîkirin û dabeşkirina penaberên Sûrî ragihand got 24 jimêrên borî de 180 penaberên Sûrî vegeriyan Sûriyê biriya dergehên sînorî yên welatên Lubnan û Urdunê. Navenda Rûsî ya taybet bi pêşwazîkirina penaberên Sûrî diyar kir got du rojên borî de 182 penaberên Sûrî vegeriyan Sûriyê got 140 welatiyên Sûrî ji Lubnanê vegeriyan Sûriyê biriya dergehê Yabûs û Tilkelex di nav wan de 41 jin û 7 zarok hebûn. Navenda navborî her wiha eşkere kir got 42 welatî jî ji Urdunê berv Sûriyê ve hatin biriya dergehê Nisîb yê sînorî got ev çend roje hatiye vekirin. Got nav wan penaberan de 21 jin û 21 zarok hebûn. Li gorî amarên navenda Rûsî hejmara welatiyên Sûriyê yên ku vegeriyane malê xwe ji 18 tîrmeha borî de gehiştê 18,735 penaberî. Ev demeke Rûsya hejmareka navendên pêşwazîkirina penaberên Sûrî li welatên Urdun û Lubnanê ava kiriye ji bo vegera penaberan. Got karê wan navendan rêkxistina vegera penaberên Sûrî ji bo deverên got hatine kontrolkirin ji aliyê rejîma Sûriyê ve. Ji destpêka şoreşa Sûriyê di 2011 de paraniya xelkên Sûriye berê xwedan welatên derdora Sûriyê û welatên Ewropî got bêhtir ji 5 milyon û 600 welatiyên Sûriyê penaber bûne. Ciwanekî Rojavayê Kurdistanê pileya yekem di lehengiya Hêza Laş de li ser asta welatê Almanyayê bi dest anî. Werzeşvanê Kurd Birîn Hesan pila yekem ya lehengiya Hêza Laş li Almanyayê bi dest xist. Ew jî beriya heyvekê lênha birîn ew yek eşkere kir ji ragihandinê re.
ئەو ژێ ji ber rêzgirtinê ji koçbarkirina endamekî malbata xwe ew nûçe dereng belav kir. Qehremanê werzişê Birîn Hesen serbar kir ku ew li hengiya Almanyê piştgirîna bizîşkî li xwe digire derbarê bikaranîna dermanên çalakkirina laş û karîbû di wê piştgirînê de derbas be ku hêza wî siruştiye. Birîn ji dayîkbûyê bajarê Qamişloya sala 1980 derçûyê kulîja yasaya nasiya ji zanîngeha Şama paytexta Sûriyê ji dema 3 salan ve li welatê Almanya dijî. Şopînerên me hêja berî kom biltena xwe bi dawî bînin. Dubare me sernoçeyan bêne lîrawa. Partiya Demokrata Kursan Sûriya rêxistina Kampa Domîz dest bi xuleka rewşenbîrî siyasî ji hejmarek endamên xwe re bi navê Xola Doktor Nûreddîn Zaza dest pê kir. Li Hewlêrê şandek ji tevgera aştiya navxweyî seredana nûneretiya Herêma Kurdistanê ya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê kir. Rêxistina Human Rights Watch radgihîne ku rejima Sûriyê rêgiriye li vegera sivîlan ji bo mal û milkên wan dike û tekez dike ku rejim malên xelkê desteser dike yan jî dirokîne. Kurd tena demjimêr yek bi dawî hat her şad û bextewar.